Di napalabas. Oras na yon, menos 2 minutos para alauna itimalem dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. DJA iti tunggal alingagek arimpadek tinapalabas. Diyak magawidan dagiti sumngay asin naay. Anak ay bingasan pitsunata dasaen kinragsak. Arimpadek tinapalabas. Danggayan dak ngarod nga mang palunton kadagiti na dumaduma nga arimpadek tinapalabas. Dagiti kakabsat ang nagsurat. Ang nakailagaan dagiti alawin ken panubok iti biyag. Ngin pakaadawan met iti adal ken ulidan. Kadagiti amin ang makangeg amay tampok ditoy. Arin padek ti napalabas. Naimbag nga bigat, naimbag nga malimyo amin papagayam, dahito iti programa tayo nga napaulwan, arimpadek iti napalabas, babayan kini DJ Arnel Tacmo, iti pagilian nga kuwait City. Kaya't ka po kakabsat, tabisi pa lang isuna, siguro into no sumarunong nga Domingo. Makadkadwa yun to ni Suna, kaya't siyak pa lang nga po ti pansamantala nga manghalilikan niya na iti dahito ya po nga programa na dito Facebook page, iti liwliwak ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Kaya't dahito ya po ti numutibiyang, mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy pagayam, kabsat yu iti tangatang nga dinto maumuma kada kayo amin na pong agoy-buya. Iti tayo nga Facebook page. Siyak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Iti agbalin nga timon iti tayo ya po nga programa anapaulwan. Aring padek, dek. Ti napalabas. Ayan. Thank you very much, Alan. Kanda tay panag-live mo. Gyaman na kinigyan siya na banike. Di apo ti matay dayong port placer dita Aurora Isabela. Kumusta kayo amin na po dita Kawayan Isabela. Nang raw na kini DJ Dungo kastamit kin napintas nga mam nga agboy-boy at ida ito nga kanito kakabsat kin kagaya. Alawen da kayo po nga OFW ayon man nga sulit lubong iti ayan nyo. Pangasi yu takad kadwen da kakabsat ta ibasak da ito'y impatulod iti may nga pagayam tayo apo nga adda dita Qatar nagpailingid iti nagan nga Bordian nakakabsat ken gagayem tayo apo ko true to life story to kapsat tayo apo ket kakaasi nakapo nga nang ornos kada ito nga nagpintas nga pasamak iti biyag na ket sapay kumaaputa makaited iti adal kadagiti amin nga nakapasamakan na iti daytoy apo nga pasamak ti biag ti maysa nga kapsat tayo. Alawen, da kayo amin apo nga OFW, naimbag nga bigat, naimbag nga malem, naimbag nga rabi iyo amin kakapsat kita Pilipinas. Awawisen kayo na apo nga agbuya kinagdengeg kada ito'y apo nga programa. Arimpadek tinapalabas, manipot ito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y manong yo iti tangatang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Happy watching to Mami Mai, to John Derek Orita Molina, kastamit kini Edric Mayer Orita Molina. Dita po payagan is Ballesteros Cagayan, kastamit dita Barangay Nanapatan, Apari Cagayan. Dita apayaw kakabsat iti pamilya ni Manang Diosdado Romero ti nakin account da jay kakabsat.
Kablawan kayo na po, mabalin kayong ag-share kan ag-like iti daytoy po nga programa. Iti arimpadek iti napalabas ni DJ Arnel Takmo. Tuy bagayam nyo, pansamantala po nga mang substitute kanya na. Ket sapay kumaputag buyak ken agdengeg kayo po daytoy napintas nga pakasaritaan ti biag ni Bordiana dita Katara kakapsat ken gaya. Kada kayo kami na ako nga OFW, ayan man nga suri ti lubong itayan nyo, agan anat kayo apo dita Lebanon, kastamat dita UAE. Ken amin nga suri ti lubong nga adda Ilocano ken Pilipino na kakapsat nga OFW, agkararan tayo apo tayo dayo na tayo apo itimigdad niya apo Diyos. Happy watching everyone! Hi to Bet Bautista Kalong classmate, kastamit kini Evelyn Domingo Talbog ni Stoneheart. Kastamit kini Josephine Ragasa Ribultan, ni Grace Ayon Ortega, ni kastamit kini Caroline Martinez Blusa, ni Marilyn Costales, ni Josephine Ragasa Ribultan, kastamit kini ni Hermi Saladino Areya. Happy watching manang dita Cyprus. At kaya na po nga taga-alakapan kagayan. Kastamit ken ni kumaring Jodalyn Samalyo nga buy-buy tay nga patak kakapsat ken kagayem. Ni Katz Lena da Semande Lagindan Lilan. Daniel Lilan dita La Union. Happy watching. Henelita Pichay, happy watching manang. Josephine Ragasa Ribultan, kastamat kini Marlene Costales, karani Almata Ala, siyempre kakabsat karayon magbuy-buya da ito yapo. Napintas nga ina nga taga Abulog Cagayan, takayamin nga taga Abulog Cagayan kakabsat. Kapkablawan kayo abuti nagasat nga rabiyo amin nga awan tilabas na kaslamat kini Mernalyn Florido, ni Monico. Hello Monico, thank you for your sponsor. Kaslamat kini Elma Joan Batak umangay medyo kokoro manumdumnak papagayam. Kaslamat kini ni Nieves Manguba Damasco. Ni Sikati Amin ko, Anma Rose Trinidad Alonso, ni Manang Henelita Pichay. Thank you very much katakayo apo dita Pabutal Ballesteros Cagayan. Sapay kumaputa kang kanayon kayo apo nga nakaradkad nga dandanunen daytoy numutibyan. Iti Facebook page ti Luliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dagiti sampay apo nga hello to Ma'am May Ann Lizardo, happy watching dita Payaganis Ballesteros Cagayan. Kata kayo amin na po nga kastamat kini Sheila Bayaka, ni Jess Alvarez Otanes, si kati amin ko na imbang nga malim ko sir. Kata kayo amin na po nga agbuy-buyagin, agdendeng ito nga paska ito nga programa, iti arin padik iti napalabas. Kapkablawan kaya po ti naragsak, ken nagasat nga aldawyo nga sangapada. Dahito yun nabuti muna nga sagot nga samuywing iti liwliwag kinrayaw dagiti OFW para kada kayo amin kakabsat nga agbuy-buya. Agnanayon nga yayatan kabay DJ Leng Pamitan manipod iti Rapuk-Rapuk iti Batak City. Lipatin kanti ko nagngem saan Tanga Ay to, Lucy Rapanan Rabaran, Suno Marinela Palpalatog Fernando, Marilyn Costales, Nieves Manguba Damasco, Naiba ay watching from UAE. puno apakaragsakan Ay to, Nailin Pini, Angelina Montes, Tita France, happy watching. Dagidi na daw ang inang makikita Dagidi na ruway nga inangaw ta
DJ Arnel Tacmo iti Pagilian nga Point City. Good afternoon sir. DJ Arnel Tacmo, kumusta ka sir? Sabi nagproklama ka to no, partisan ka no, Huwebes ditoy. Agnanayon nga ay ayatin ka, iba't pategken pudno adong dulo. Ay to Jaime Martin Shell, Marlene Nadagio, Domingue Valencia, happy watching. Alin. Pimanaw ka, adi nagpagkada. Hasta met kini OJM, Rebel na Rabini Tacman. Hello sir. Faith Marita Malno Bumarang, happy watching. I-share nyo ako, share kayo ako. Mag-share kayo. Ang lolosin dati matako ko niyak may nabasa dato'y pagkasalit at tibiyag ni Guardiana kakapsat. Hi to Jomar Bayani Pakti sa piwaching Jomar. Kumusta na kini ni kasingin mo nga ni Jonar. Sir Jonar Bayani Paktis. Agnanayon nga ay ayatin ka, Ay to Manang Sergi Viloria. Ay to Admin Mariming Ugali Seria. To Eleva at Lokalin Villanueva. Ay to birthday celebrant Miss Amy Ella Ascado. Iti dito Manila na tagapayagan is Ballesteros Cagayan Kakapsan. Jaime Martin Sheila. Ay ati Joyce Melbar Yodiko Kunan. Ay ayaban nakapsan. agmay sa katoy puso. Agnanayon nga ay ayatin ka, Alawan na po kakapsan. Ang nanayong nayayaten kayo na kaya mga avid viewers, avid listeners, avid fan na po tiniliwag kinrayaw dagiti OFWs ni Ilocano. Malagyam-yaman ang kapoy di napalaos unay katakayamin kakapsat tano awang kayo. Dahito yan po ang Facebook page sa inyo nga kuya wano may matangan na po itangatang ta nagado kami po nga agla-live kakapsat kanda ganyan. Kagyaman ang kini DJ Arnel Tacmo, kastamit kini DJ Dungo, ni DJ Alan Alcabedo sa Ugale, ni DJ EJ, ni DJ MJ iti Murmuray Konlinglingay, sapay kumatag ang programa kayo ito Domingo ditoy. Kastamit nga kablawak ni DJ Kevin J. Starman and Mrs. Kathleen Makadangdang dita Milan, Italy kakapsat. Kastamit nga kablawak ma'am ni Ma'am Salome Baria F. Williams dita United Kingdom. Kastamit nga kablawak ni Ma'am Noraline Domingo, ni Ma'am Melody Santiago, ni Sir Allen Pascual, and kastamit kin ni Sir Reynaldo Ramos dita Hawaii. Dagiti amin na po nga nagbalin nga judges iti Grand Final Season 1. Yaman nakatakayamin kastamit nga kablawak ni Dr. Cesar Acevedo dita Ballesteros Cagayan, ni Dr. Ronnie Tejano apo dita Apari Cagayan. Dakayamin na po, Diyos tiyag niya nakatakayamin. Dahito yun na po iti para katakayamin nga pambusat nga bilang nga isagsagot ko katakayo nga awan iti labas na. Chopo na mayat na ulpit adawel ti simang bay kanya si katay nagaw na nga niya dayo dito'y denat nabayag apanawen nga nagipturak dalindukin sa di sinagabag bayat kaawan mo awan patek day tuibiyag
binubuskot oras ang naglemes di arag barbarein kunag asikat ay malipatag ngem no naglabesen si kamanentay hawagan nagas ang biyag ko di inted mo agalak-amag tagus tuempayen na ulo pagkatayag di mo pinanuno di mo busko ngayat nilagsid na kita puso intanem nag-akas nilipat kada kayo amin na po nga buy-buy ala pasensya nyo na po ni kanta tahanak manalingag kanta po agkang kanta naglangapang liwliwaken pangray-ray aw kada kayo amin na po kas na ko na ni DJ Dungo da kami ti Trying Hard DJs kan Trying Hard Singer pagpapasensyaan nyo na po no medyo sumabit-sabit na aksinto 9 kan aksinto 8 na kakapsat. Hi to Ferdinand Fernandez, Marilyn Postales 83 viewers, hello katakayamin na po bayad kaawan mo awan patik day tuibiyag binubuskot oras sa naglemes tiarag barbareng kunag asikat ay malipatag ngem no naglabesen si kamanentay awagan nagas ang biyag ko di inted mo nga galag-amag tagus tuempayen nga uray no pakatayag di mo pinanuno di mo busko ngayat nilagsid na kita puso intanem nag-akas nilipat di mo pinanuno di mo busko ngayat nilagsid na kita puso intanem nag-akas nilipat ano yun sige sir tiranem ko na naglaing cancer ko na ni Aimee L. Ascado hello happy birthday Aimee L. Ascado dahil po iti naglemes at tiarag nga isagsagot ko pata kayo amin na po agbuy-buya ipakpakuna ka po hanak nga nalinga kumanta po taag sintonado na 109 kada 110 hanak pa nalinga po nga agkanta hanak pa na nga anak nga DJ ngumkit di host nak lang nga po nga puta ti Introducing the new Google Play console. You have the power to scale with upgraded tools to acquire more users. Dapo apo tati title na tayo ti Facebook page tayo ko liwliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocana iso nga kankantaan kayo apo tapno pangan andingay ko kata kayo akong agbuy-buya aggargarak ka ken nagilelek iti daytoy nga kanito iti daytoy apo nga aldaw sigurado nga hangkay nga aggarak tatag sangit kayo depende to tano ag istorya na dagiti sermon ko. Ayan, 76 viewers. I-shoutout ko pa hello to Leia Maravilla, Grace Lubui, Pakarlem, kastamit kini Manang Diosdado Romero, Amang Kuning, it's watching is here sa itim Sipa Santa Marcela, Bayaw na laing kakano kayong kunana bravo. Ang yaman Amang Kuning, kadagiti pamilya ni Manang Diosdado Romero dita Santa Marcela, Bayaw kakabsat naragsak nga rabiyo nga danunen daytoy nanumu nga programa toy numutibiyang da kayo amin na po nga taga nanapatan apari kagayan ti asyerto
Urita, Kachola kan Tabutol family kakabsat di Talakapan na imbag nga panagboy-boy ayo amin da kayo amin nga kakabsat nga tagal Laakapan Cagayan. Kastamit po dita Ballesteros Cagayan, dita Payagan is kumusta kayo amin na po nga wantilabas na dita. Hello Mila Miranda, happy watching Stone Heart ko nana. Hello mami, hello maaman ko nana. Hello amang kuning. Ayan, nagbuybuya po ti lolo ni Mami May. Kastamat kin ni Marilyn Costales, Lance Ascado, nagwapo sir ko na ni Lance Ascado. Hello Lance Ascado, sino ti tatang mo Lance Ascado? Tatang mo ni Rodel Ascado? Ayan, kakabsat kin ni Rayem. Ikang kay paya po iti umuna when no may nga sunata. Inakto ni basa ako ti pakasaritaan ti biyag ni Borgiana iti Qatar. Ato ya pugod true to life story. Tanarigat kakabsa diti agparparbuti basbasa ditoy nga aglalo ko programa ti nalaing nga DJ apo ni DJ Arnel Takmo iti pagilyan nga kwet daytoy apo inigganak. Iso nga ited kumat apo ti kabalak nga mangibasa. Kada ito ya po napintas nga pakasaritaan ti biyag ni Borgiana iti Qatar. Kada kayo amin na po dita Santa Marcela Payaw. Dahito yan na po iti sunatang isagsagot ko kada kayo amin nga wantilabas na. Da kayo amin na po nga buy-buya. Dahito iti para kada
make up. Siyempre, tinapala mo dati pekas ko apo tatang gisi mo tirupa kon. Nawanti pang tapal kong ko makita yung mo dan dati imbas nga pumudaw nak nga nagabroad apo ag pekas na mo dito sa Santa Cruz Tenerife Spain ti ko nakididamdamok no ti ko nakapo no pumudaw nak nga pumudaw tiro pa kapo nga nagabroad ko at damo nga ngimisit day tiro pag nagpekas nakpay kakabsat kang gagayem kasano day ta so na kunak no agabrod ka po pumintas ka wono gumapo ka wono pumudaw ko apo tagpekas mo dataro pa kon diak amo niya ti yag agas ko apo iso nga no ag live nagtanuhan nyo makita day ti rupak ta syempre kita nyo mga ti rupak sa kakalkalid ko kada nagatingiwat ko apo ngagsao-sao pati matak alag kakasi na kapo nga mang tap-tapal dati ag sumbangir nga pingping ko kuna ni mami may naibuson dati foundation kung papi ko na ay ala aga stringent kasi astringent jak naga astringent kakapsat na puskol nga talaga dati panagropati kakapsat yung kakapsat ta uray no stringent nato hanga umingpisin pumuspuskolan ta lumakay to inumotibyangon 48 years old kakapsat ken gagayem kasano pa nga umingpis dati ro pag pumusposkol tano adda agayab apo nga pakilamutan pakilanitan dito i Santa Cruz Tenerife ko oray no hanak ko makumkumpitar ko mapanalata tap na puskol gal dati ro pagkakapsat pagsiyatan nata oray no kastunay ti bannog ko aglalib kakapsat ko agayab lata dagiti ninang mi dagiti golden ladies apo dito i Santa Cruz Tenerife nga ti pakikanam mi ay apo baglaki din na po ta nagsusang po dagito ini ng mga golden ladies. Kumusta kayo po golden ladies? Kastamit nga pa kablaw ka po iti asosasyon dagiti Pilipino dito i Santa Cruz Tenerife Spain ti ASUPIL nga idadawluan ni President Christopher Paz ken toy numutibyan kas vice presidente na po dagiti amin nga officers ken members iti nasao nga asosasyon dagiti Pilipino Ilocano apo dito i Santa Cruz Tenerife Spain. Happy watching kada kayo amin papagayam. Alawen, agsaka na kayong kakapsat, kakatawa kayon ba kuna manen? Ano makaisauna ka kakatawa dahil 93 viewers, hello. Kada kayo amin na po. Rogyan ako na po. Okay, ready? Dundun yung analin nga po ang question nak madamdama. Adan to sermon ko madamdama. Iti da iti po nga pakasaritan tibya. Mga 15 minutes nga ibasak. Alauna 25 iti malem dito i Santa Cruz, Tenerife, Spain. Naimbag nga oras aldaw malem bigatyo ken rabiyo min papagayam. Alay kiday ti nga gundaway. Nga mapan mangibasa apo iti pakasiritahan ti biag iti maysa nga pagayam tayo nga OFW iti Qatar nga ilinged tayo iti nagan nga Borjana kakapsat. Iti iniina ket kayarigan na tay maysa nga pagsilawan iti pagtaingan kakapsat. No narayray iti silaw dagiti adda iti uneg na kakapsat naragrag sakdang ngem no nakudrep man kaka aga burido dagiti membro iti pamilya ag problema da ta saan da mismo amasilnagan iti lawag dayta asiwalaw iti pagtaingan dayta kakabsat iti intayo warwaren nga ikan iti biag gitoy arimpadek tinapalabas. Babayen iti surat iti maysa apagayam tayo anag pailingen iti nagan a Borjana OFW iti pagilyan a Qatar. Kastoy man kakabsat tilinabag ti arimpadek iti napalabas na papagayam. Dear Manong Roderick,
may saak kadagiti rinibribo nga OFWs amang tatarabay iti daytoy nga Facebook page. Umanayen manong nga may sanak nga agel-elek agkat katawa agpagpaggaak iti uneg iti kwarto no kasjay nga malpasen iti trabaho no i-replay ko dagita videos mo manong. Maliwliwanak man launay iti daytoy nga programam iti tangatang. Addaak ita ditoy Qatar akas maysa nga OFW. Awagan naglaingen iti Bordiana tapno maprotektaran ti kinataok no bilang mapili ang maibasa daytoy asurat ko. Daytoy nga rin padek tinapalabas ko ket rugyanak iti panagbalasang kumanong. Iti daytoy akan ito nasawaan akon ken naadaan nak iti dua abunga dagitoy itamanong ko iti inspirasyon ko iti biag no apay nga addaak ita ditoy aganggan na adaga tapno laing maikak ida iti nasayaat nga panagbiag dagiti pamilya. When manong kabayatan iti itatapuk ko iti tawen a panagbalasang ay ayek man tibiyag mi asa nga pamilya. Talo iti kakabsat ko. Dua kami a babae ken dua a lalaki. Awan iti pagkunaag iti anos ni tatang mi manong. Isu atoy atay makunkuna at tao laeng iti katal-talunan. Nagagit pagwadan nga adigi iti pagtaingan. Ninanang mi manong ada pamuyaan na. Napintas iti tawen na atrainta. Isumet iti agtagibalay ken mang taripato kada kami nga upat nga anak da. Kabayatan iti panagdakkel ni manong isumet din iti panang rik nami iti namin pinsan nga panagbaliw iti ugali na kada kami kada tatang manong. Ada atay naragsak. Ada oras na nga naliday. Ken permimit ti pungtot na nga di mi amo no anya ti pakabasbasulan mi no kasjay nga agpopongtot. Ititawen ko adi sa sais manong nariknag ken napaliw ko iti inot a panagbaliw na iti panakilangen-langen na kadaka na ken ni tatang. When manong naaramid ni nanang ko tinaki kamalala iti maysa anataer a lalaki. Isu manong iti nang isukatan na ken ni tatang May. Siguro piman ta kataltalunan laeng iti ayan ni tatang ko saan na is-istimar iti bagbagi na para iti panagsapul na iti panagbiag mi isumitten iti ginundawayan na nga nagpapaarem no siya sino man dita nga lalaki nga makursunadaan na. Saan amapmaptek ni nanang mi iti maysa a lalaki manong nainayunan na ni tatang mi iti nasakit makitkita mi ken maimatmatangan mi dagiti paki kabkabitan na alalaki manong natangsit ni nanang mi manong pagpuken na ni tatang mi when nagbalin nga bulsek asimumulagap ken tuling ni tatang mi iti daydi agundaway manong awan mabalinan na iti aramiden ni nanang mi apaka ibabaynan iti pamilyami. Siyak unay iti mayem mababain
tabumalasang kamin ken bumarito dagiti ading kon iti damdamag nga obraen ni Nanang May. When nakilalaki ni Nanang May manong mas kay kayat na pa'y tay lalaki nan ngem ni Tatang May. Anyan ang nagkasang daydi agundaway. Piman ni Tatang May nagbalen nga Andres Baaw. Martir iti ayat ni Nanang May. Ayat na laeng nga saan amarakrak amamimpinsan iti pamilya mi. Iso iti nangisakad iti panagbiag mi. Inaiwanan na kami iti laksit ani Nanang May ket adda nga agpapaimas iti sidong iti lalaki na. Ngano maminsan adda pay ganas na nga iyawid na ijay balay mi. Nga makikita mi iti panagkulkulang totda manong. Anyan nga nagsaem a panunuten mismo nga inam makilalalaki ni tatang mo nga kasingpetan trabaho laeng iti ubraen na gulguliban na ti inami siya ti mismo nga mabayin manong iti daytoy nga obraen na ken ni tatang. Naglabas di bulan ken tawen balasang nakon anaming pinsan manong. Ket naadana kon iti pamilya. Ingketen ko iti nagabrod para iti pagsayaatan ti pamilya. Idi adak ti jay Pilipinas manong nasaya at kami lagtaken ni nanang ko iti bait nga amok ti abilidad na. Marso idi na i-hospital iso na nagsakit ket kinapatang ko iti telepono kinuna. Inang pangaasim ka di tagbalbaliw ka. Isardeng mun ti aglal lalaki taripatwem kumanitatang ken dagiti kakabsat ko. Aday wamom dayta alalakim bakbakitan kan isardong mon inang dayta nagdakes nga pakaibabay nan ti pamilya tayo. Adan babalasan ken babarom inyanog ko manong. Yakin pagrup dayta nga nasa ok ket isumek gayam iti kinagwap nakaigapwan iti panag gurgura na kanya. Si kamon manong aday sunay ti ospital mas ayaten na pay nga agbantay tay lalaki na kenkwana ngem ni tatang. Nakarkaro pay ngem tay balasang manong nga kaslasaan nga maibusan iti boyfriend. Nupay si asawa. Imbag pay tay boyfriend na nga kayat na nga aday ti sibay na ngem ni tatang ayaban na met kuma. Saan tamadi na manong na in love at talagan ni nanang kentoy boyfriend na. Iti boyfriend na ko na nakakabsat ni tatang mi nga kasta unay iti singpet na. Anyan aya iti adda iti adda ken tay boyfriend na nga awan ken ni tatang kumano. Luklukwen na. Launa yen mayat kumano agpadada nga adda aramid na okay latta kumakanyamin. Ngem nga kakabsat manong. Ngem saan met apulos ni inararamid ni tatang may itikasta kenkwana. Gapu iti pamalakad ni imbagak kenkwana.
isumiten iti nang panagbalbalyo na kanyak anamin pinsan manong. Ikasir na meten amin nga inararamid na kanyak pinagpabasa na pinabasa na kano pinadakkel na aging nga nagbalinak a tao ken tinakakaskas ang imbaga na kanyak. Borjana, saan ka nga nagbalin akasta? Awan kadita abroad itano awan nak nga inam. Isu nga saan nakman nga bagbagaan. Inanak, kabagbagaan nak iti kasta saan kalaing kuman nga pinatpadakkel ken inay-aywanan no amok akasta kaidi. Saan ka kuman nga pinagpapabasa aging kakalaing kamiten ita tanakabrod kan pweh kastaman manong imbaga na kanyang nga anak na. Asino kuma iti agaywan agtagibi mangpadakkel iti anak na nudi ti maysa anagannak lalo ti ina manong nangay niya nak ti maysa ngayon na ti anak na tapno palakkelen ti siya sinuman a tao tay kunadan iti Tagalog nasa iyo ang sarap sa kanila ang hirap. Kaya kamo kuno kasano nga sulbarin daytoy nga ugali ni nanang mi. Isu iti agdadata nga nagkurang kada kami, isumit din ti agdaganas na nga mangibaga iti kasjay kanya. Apay manong awan ka di ti karapatan ti maysa nga anak akas kanya, nga mangbagbaga iti nayaw awan apanunot iti maysa nga ina. Inakadilatan ti masursurot iti daytoy nga sitwasyon manong. No anyaman iti sumbat daytoy nga saludsod ko manong. Sapay kuma tamatulungan nak iti daytoy nga problema. Tanu malaglagip ko dagita nga insawang na kanyak tanabayagen. Nga saan kami nga nagpatpatang takagorgoran akon manipot idi binagbagaa. Rumbeng kadi nga kaguranak wenno kaguranak isuna iti dayta nga inaramid na. Tuy dumaw dawat iti balakat ken ka borjana iti pagilian akatar. Ket ditan manong iti nagpatinggaan toy surat ko. Sapay kuma tamangibati ka nakaibati nak iti sangkabasit nga adal kadagiti padak nga kankanayon amang tatarabay iti daytoy nga nasikaten a Facebook page mo iti tangatang ken daytoy a programa Arimpadek Tinapalabas. Isagutan nakman manong iti maysa asunata akas pangliwliwam kanyak ngagsaksakit tinakim na ken ti inay-ayat ko nga inak. Ket agyaman na punay iti adu iti panangi patangata mo daytoy asurat ko manong. Toy agyos ti agnina borjana iti katar. Alawen kakabsat nang higanyo iti maysa nga pakasaritaan ti biag iti maysa apo nga pagayam tayo nga maysa nga OFW nga dagtakatar iti daytoy nga aldaw. Ket amok isuna po agbuybuyaw no agdengdeng isuna ta biniling ko. Tapno maprotektaran ka kunak hangkan to agbuya kanto nga mahangkag comment no comment ka madlaw da nga si kadatoy nakin saripa nakin sarita iti biag ko nakiso nga agbuybuya iso nagdengdeng iso na ket kas dawat na po sagbay nga mangted na kapot isang kabasit nga balakad da kayo apo nga viewers da kayo apo nga inna nga nalingag balakad tulungan dak apo no adyak may tinapintas nga balakad kadaytoy
tulungan nak madamdama po. Okay, Borjana dita OFW di Qatar daytoy di parakin ka. Para ka dagiti kakabsat mo ken parakin ni tatang kastamet ken ni nanang mo sapay kumatan nagbalbaliw isunan mo no sigud isupay ta mo imbaga nga nagbalbaliw ni isuna daytoy na po ti para kada kayo para kan kanyayo nga sa nga pamilya. Kulang siya ipapasulit Umarap tayo langin-langin Basta't nalawang anak babayan Sa naglaan mo at tuog ka Umanay kata makita lang iti maminsan Umanay ken katawag ken pa kumustan Uray nga sakit pilit nga awaten Lupanunotet asikat ay ayaten Usulat nagkukurangan Kanayan Pinagtalakti Eileen Reviscal, Walid, happy watching. Ita, Italy. Mindasay ay wala Saan ta Tindadanes na Basta ka di Napudlo nga agayan Hi to manang Perlita Aglipay Manchas. Hello ating ko. Lucy Rapanan Rabara. Happy watching. God bless you. DJ Sir Adorski Sales. Ang kulang siya ipapasulit Lumarak-rak kaya langin-langin Basta't nalawang adang baybayan Sa nakiraap mo tuog ka Umanay kada makita na iti maminsan Umanay ken katawag ken pa kumustan Uray nga sakit Ayan, Gimontes. Minerva Alivio. Lupanunotet asikat ay ayaten Puspuro at nagkurkurangan Kaniyan Pinagbalak di gumura Sa timpaka Indesay ay wala Hi to Kiera Rooster. Awan Bestin. Perlita Aglipay Manchas. Napudlo nga Visitor agayan no Libre pa Minerva Alivio Agustin. Sa lunga ipatek ko Ikasken ka Tirat ta puso ayat mo niya kumarig na Yang marig na Patek ko Yang marig na tasong mo Sa luwag sa Yang panagtuog ko Kung paruwag nagkurkurangan Kaniyan Hello to DJ Arnel Takmo. Happy watching sir. Binangag mo daging basak DJ Arnel Takmo. Industry ay wala Saan ta Pindadanes Stay safe everybody. Ako na ni Chris Santos Selin. Lobemos sa to. Happy watching. Basta ka di napudlo nga agayan Basta ka di napudlo nga agayan
Alawan papagayam nang nga ganya po iti istorya iti biyag iti may nga kapsat tayo nga OFW manipod iti Qatar. Ngayon layer tayo itinagan nga Bordiana kakapsat ken gagayam. Kas host when substitute ni DJ Arnel Tango iti arim patik iti napalabas kakapsat padasik ako nga ikan apo iti maysa nga balakat ni Bordiana. Ti pamilya nga buklen iti duwa nga ginayat tinanang ken ni tatang kakapsat ken gagayem makuna nga adiga ken silaw iti pagtayangan dagitoy apo nga tatang ken ni nanang tayo. Ti problema na kakapsat tayo ti nga nagsurat ket ni nanang nakano kakapsat ket adda lalaki na. Tauray makit-kita kiti anak na kakapsat adat asawa na ninanang na nga madapay lalaki na yak amuno apay nga han mga aksyonan ni tatang taditay adi na mo imbaga kapsat no apay nga makita ka aging bubulsak no patpatubuy-buyan na ni asawa na ni tatang na apo kakapsat kaya itidnan no niya ti pagragsatan tay asawa na batamunta na umanakon siguro ko na nakakapsat. Ngem ti ag problema iti daytoy nga sitwasyon, siyempre apo dagiti bunga ti ayan-ayat ta. No tinanang sumarampiting kakapsat ken gagayem adamo asawa na. Katay question na kakapsat anya kadimano iti adaken agi lalaki nga awan kinitatang ko kuna nakakapsat kang gagayem yak amuman kininanang mo kapsat no apay nga nagbirok pailaeng iti lalaki tano tibirbirukan na ka saba kunak Chinese banana nga kuna ni Sir Dan Langkamas tada Chinese binag kahit ngayon baga na di kalman ta nagdingding nga kakapsat no tinaninanang mo ko agbirok birbirokan na nga awan kinitatang mo ta kayat na tidakdakil nga Chinese banana siguro dahil ti rason na kapsat no di kaya no ninanang mo ko agbirbirok iti mas napigpig sa talumakay ni tatang mon ubing siguro datay ati lalaki na nga kunam ako dayjay nga tati nagdumaan takin ni tatang taamok nga ni tatang mo nagwapo mo't idi kamambanwagan na ngam kaputa kunam ka agtaltalo ni suna siyempre amoy lupa kunada ngam hamang amoy lupa aputa siyempre trabaho na jay ape lang agdigosan lang pabanglo na maminsan ni patatangan ngam daytoy nga ti ammo ko ninanang mo kapsat ko talagang ada medyo gumaratigit ni nanang mo. Taapay nga makikabit kadagiti lalaki adda nga anak na nga babalasan adda anak nga babariton no apay nga inaramid na daytoy nga pakaibabaynan apo iti pamilyayo. Sikaman ti makakit-kita apo iti aramidin ti may sang ina adda anak na la papapintas kakabsat ag make up no nya ditan dati-datihan nang ubraan dajay agbalin moten ni nanang mga Mildred kabsat mayat kuma no saan nakakagura tay kunada kakabsat no adaman lenteg ti ina nga mangbagbaga iti anak na dakatata tayo apo nga anak adamat lentig tayo nga mangbagbaga kadagiti naganak tayo no agkamalita tauray no babakot ken lalakay da po mas nasinsilid tayo nga anak da tada tayo iti mang pampanunod iti pagsayaatan ti pamilya no kasjay nga agloko da di gamen adda karapatan ti anak nga mangbagbaga iti ina nakakabsat ta makita ko medyo daytoy anak nga balasang kapsat ka uno ina mas adda nalalaingom ni nanang na adda ulo to'y anak kapsat
tan ni nanang na nakuroteng ti panagpampanunot na no apay nga nagsapol pa lang apo ti sabali nga saba kaadamus saba nga sigod kanyanan kakabsat ken gagayem anya ti makunayo da kayo apo anya apo ti makunayo iti da kayo apo nga viewers da kayo apo nga nga nakangeg iti pakasiritaan ti biag na okay na kayat pa'y datay na nang nakabsat nga tay lalaki na, nobyo na, boyfriend na, iti nang bantay kanya na iti na hospital, talaga nga gayos gas da iti nga bakbakutang kakabsat kang gagaya. Kumarengkeng ni nanang, samantala da anak na nga babaro kada babalasang, hana nga pampanunutan nga, no kastoy ti pagpakita kagiti anak ko babalasang, baka tuladan dak kakabsat. Madamag kumansi ka nagsurat nga ni Borgiana. At nakadilahin ni nanang mo no kabagyan na nga may isa nga sumayit nga pamilya nga nakatawidan na kadayjaya po nga abilidad ni nanang mo nga makilal lalaki. Adon, tinadamdamag ko. Adon, inarami ay adon tinirisot kon apo nga kastoy ti problema dagiti aga asawa. Algi ada asawa na, ada lalaki na, ada babae na, adon tinay kapitan kanya kung kakabsat ken gagayem idi tiyempok te kapitan. Kas may sayda nga ama iti barangay ide, alak risutum mi apo no marisut mo eh. Ta ridad duma aminin da ridad duma no talaga nga maapot dan. Ngam no ridad duma tawan ti ebidensya nga da kabit da handa nga aminon. Ngam dayti nga sitwasyon kabsat saanen nga talaga nga makita nga talaga nga nagbasol ni nanang mong kabsat. Saan nga gapo tahan nakakapatpatang ni nanang mo Borgiana? Isumuton ti pakaigapuan iti pagsaksakitan iti nakim-naking ka. Laglagipem at nakakabsat dito abroad nga agsaksakripisyo para iti masakbayan dagiti anak mo ken iti pamilyam. Hamu uray taamumot nga talaga kasya ito brani nanang mo hanggang mangitukit iti sakit ti po at sakit tinakom mo kanya na ta anyaman iti kinadakes iti maysa nga ina inamtulat ta nga awan iti patinggana dayta ta diakam mo no apay mat nga naramid ni nanang mo datoy ang awan tinanakom ni nanang mo atila pagayayat atila panagangganas na ti obraan na kunawan ni natiwan ni tatang mon tanga mga aywang kada kayo nga upat nga kakabsat kasano ti biag yon. Dadyan nga naging mas inaragop na uno niya ti kay kwanakin ni nobyo na tay lalaki na da kayo ditang agsaksik prepisyo nga na animal nga babakutanan. Sabay ko mga puta dayti nga video ket makadanon when no may share tapno dumanong kanya na barbarang mabuyan na dayti nga babakutan. Pakayat yung fuera de los buenos kakabsat. Mapaspasamak daytoyen nga mararamid iti daytoy nga panawen adom. Ado ti nagsisina babaen iti kabit nga lalaki, kabit nga babae, gapu apo ta handa na tepelan ti utog datatang ken ni nanang idi kagatel da kakabsat. Iso nga naisakripisyo iti biag dagiti wenno masakbayan dagiti anak da. No saan nga nanakam dagiti anak kakabsat tatuladan damat datay no brani tananang daw no titatangda nga agbabae kem maagpababae sigurado nga umadulat tatipuli iti maysa nga pamilya na utog nga bakbakutang nga konada hana lang nga hindi ko magagatel datay abot puno tay bagas ti aba na apay nalakinod kudong kabsat kang gagayem impakudkod na tay baro uno nagwapo nga kabit na tay boyfriend na kakabsat ngam kunam ka makilal lalaki sigurado ti lalaki na datoy kabsat nga nanang yo nagatel kasla dati istorya tayo di India yan ti eskwela datoy nga kuna ti miska ko ubing kas pangarigan
lima ti asawa. Diyan muna nga asawa, lima ti anak ko. Diyan may katuwa nga asawa, talo ti anak ko. Iti may katlo nga asawa, dua ti anak ko. Iti may kapat nga asawa, inom. Diyan may kalimang anak ko, pito. At dati, sinalusog na ka nag-iubing. Among nisong pata nag-iubing, ma'am, adaot-otog mo. Dayjay ako iti sungpat. Iti kinagatal ni nanang, nautog ni nanang mo. Tahan na may turan uno may kwatigatol na kapsat. Hanap ang panunutan ti pagsayatan yung anak na. Ibagam nasungpot ni tatang mo, awan ti kabit ni tatang mo. Tata, makikapkabit ni nanang mo, nakikita ni tatang amuna nga dakabit na ni Piman. Nagbaling pilis baaw ni tatang mo, kasla bulsok nga wang makikita na. Tayat na siguro nga agtal na ni nanang mo ti kinagatal na nag-giveaway ni tatang. Hello sir, kunada. Tama ka yan sir, kunada when gusto ka ko na ni Angelina Cortez. Adon kakabsat, iti mapaspasamak, iti dayto yung nga panawin, nga nagsisina ti tatang ken ni nanang. Ngam dagiti ket ti tatang nagmahan na kay ti magisina No siyak day jayan ako, no kasi makikita kung umay dati lalaki di balay na niya umay umay natin niya umay nagalgalan di balay data nga lalaki ni na lalaki ta asawa na di ba di kapalang tabason tarupa na ni malan. Ti awag dita sirket gaya dugad ko nada. Gaya dugad ni nanang kakapsat ken gagayem. Handa nga natagpulan ti utok na kakapsat apo. Nagdangdangag ni nanang pagpaspasensya amon na nanang talaga nga kasjay iti ladawam ngayon ladawan iti mismong anak mo. Pangasim tamo nga kagura daytoy anak mo. Amo nga aping ibagampay lang apo nga inya, yung kamukamay niyan anak ko noon ang kapinat padakkel sino din ang papabasa ikasir mo dagijay responsibilidad mo. Dahil din ang iasawa ka, itirigat kinam ay agsin naranay ka itukwan na ni Apo Padi. Tatanag namay ka, nagriga nila kay mo, ni amumuk ka sa kaamumuk siya ranayin nila kay mon. Kakabsat ken kagayem, alan malimlim talosik. Nagdangganas ka mulatan. Ate mulata agpapatudsing-tudsing ti pubrao mon. Kung nakiti anak mo, imbagla ko ta ati nagsurat ko na mga ubing. Kukuna na kanya kay di namin sa nga nagsurat agtinaks kami. Inga natatasir ko makukuha na pa lang tayo pagsasauna nga inkas-kasir na iti panagbabasa mi panangayaywan mi kadaglalo. Api nga ikasir mo muting di panangaywan mo kaya anak mo inaywanam gaputa kaya mo tinaganak. Nga api nga iti ko nayanak mo dahil tayo na nga ba ang atata nagsurat hanggang mo kuma pinasarunso na nun iti anak mo. Nautok ka hindi ata amom lang nga hamoy ayataw ng kala nagpatira kinila kay mo na nayunan ti talo data upat nga nakyo. Di ba inuna dati nagsurat apa sa talo ti kakapsat na di nautok dati nga bakot idi madlaw mo ako mga hanga na imas nila kay mon tabasit daday sili-sili na at Chinese chili na kakapsat kang gayam tabatit nga siguro makatukod di matris na insinam ko man pinanawang ko madila kayo mo ninalam tanak mo ang nagpanak ka talaga nga gagatal ka gaya dugat ka nga baka talaga nga makapungto takan datoy apo iso nga jak nga ta pasabtan ti samurai ta tenged na lalaking ko na ni Erlita Umblas kung garod ngam dati atatang nakabsat ka talaga nga ay ayatan na ni nanang nahanga nagon uni Piman. Ay adakas to yung amok kakabsat. Adam amok kakabsat. Uncle ko kada entik pa'y nagigidagay. Ngam na sino dahil ko ibagbagan. Ano adakabit daw adakabit ni dahil lakay ni bagot nakakabsat. Ay ipay kagumaan da po. Iti apa nagsarak di jay. Noon niya ti pagsasarakan da nga di diso kakabsat kang gagayem. Ado ti amok ado ti pasadas ko apo data lugar mi kapayagan is Ballesteros kagayan amok dagitay Mildred dita kakapsat nga babakutan amok mo dagitay Mildo dita payagan is nga lalakay kakapsat aging gay ti daytoy nga gundawe amok kita apo ngumang kumabalingay bagan
Da Mildred kin ni Mildo, dita lugar ko kakabsat, uray dungdung ganda po kiti ka lugar, uray ka may bagbagak, amok apo, dagyay talaga nga Mildred kum Mildo dita. Iso nga ang asawa dan no apay pa lang makitututching da kakabsat dita mapanda di jay ito igaraw, mapanda di apare, mapanda di jay igit di bye-bye, no niya ti papapananda nga pagyuyutan for Diyos kakabsat kang gagayem. Sa tanto, reklamo kanyak sir, mabalin mo nga papayaban nila kayo ko, tanakita dati tikas-tikas toy, nimal kayo. Siyempre, apo, dagi dyan, ag-settle na kidi apo, iti barangay, nagaduki din, tagdengag, mayag sirip-sirip, jayanti, tawa, kakapsat kang gayam, nga umay, ambisyoso, usyoso, no, aglalo kabit-kabit, nakitay, re-rape ti, kasjay ti, ma-settle, apo, nagadunga viewers mi, kakapsat kaslati, panag-live ko, kakapsat nga, nagadunga mata, nagadunga, agiti chismoso, lapaw, umay dagdag, sirip-sirip. Iso nga, siyempre, pakaibabayin na po dati ina, pakaibabayin ng dati ama, no, nasukalan tang sa tawang mo, handa mo mabalin nga, saan ko nang kadadya nagdadatang at dakabitnan, sagin mamaga datay atay babae, sa bagay dati babae talaga nga pride. Proud ko na kini proud, nga dakabit na tay iyawawin na pagibalay da, animal. O kakatawa da, kakapsat, wen, ado ti kasta ko na ni Grace Kin. Dahiti apo, dahiti naramit ko, insurat nga mismo dahil nagpadala dahil ito'y kanya ket inornos ni nayunak kinurangak apo dahil ito'y intit na tahang ko nga parparbo dahil kakapsat ngem hang kumot yung baga tinagan na dito'y amin nga lugar amin nga kwa binaliwak kakapsat ngam amok nga ado ti kapaspasamakan na iti daytoy nga napasamak iti biag iti kapsat tayo nga ni Gawgor ni Bordiana. Iso nga ang kagsakit tinagamon kapsat uray tangay adapti ka abroad, agsapsapul ka ti parang ti masagbayan dagiti anak mo, ibagam ka dagiti anak mo nga handa tultuladan ni lola dahil ito no dumaktal da dagiti kakapsa mo. Tano, no ibagam nga kaguram lat taniinang mo tahan nakakapatpata naglalok ti pagbaga nakin ka gurgura na kataguraom mat haang mabalinta uray tay kunadan uray no idumo data sobsob mo agsapol no gurguraom ninanang mo ilunlunod mo isuna saan tupulos nga guminawa iti panagbiag mo o pingga iti tong paral na kakapsat kang gagayem. So nga nanang buntulat tao rin no kasano kinaragwi na barbarang mamiris na nga nagbindot kada kayo kat kadagiti nga raal daw ko idyanan nanti makilalaki kakapsat. Dahil ito'y tay kung kuna ko na po nga Mildred. Amo kasi ganit no may sa kami nga lugar ta amuda po nga Mildredon dagitay mo nagagatel nga lalaki amuda iso nga dayjay Mildred nga ibagbagadan ala padas-padasan damoten armarman damoten syempre no gwapo data ni nang sumarampiting opo wan nga wan inta dijay wan padasan ta wan animal ka adu nga sabati na iti na adu ti saba nga tinaramramanam. Amo lang may sa tinarama namon no apay no mano 5 6 7 8 sa 10 nga saba animal na dordoron data sa data bagas ti abam kakabsat kang gagayam uno tay kung kunada nga Chinese bedneck nga kuna ni Chinese bedneck nga kuna ni Dan Langga ni Sir Dan Langga man dingding ti kalman di tay Chinese bedneck kakabsat kang gagayam ka agsapsapul na talaga ti Chinese bedneck ni nanang mo iti Chinese longganisa mo talaga nga ti kay anak ti dadakkel nga kaslag ti longganisa nga aramidi kakabsat nga mapnak ni nanang mo alawen da kaya po nga nagbuyan nagdingay iti na ito yung pakasaritaan iken ka Bordiana iti Qatar agyaman ang ading sapay kumata malawlawagan iti panunot ni nanang mo isina na dahil lalaki na no at dapay la iti da ito yung agondaway anyaman iti nasa ukapo para kininanang mo dito hapang nga mapasaksaktan ta kasjay nga talaga ni nanang mo kakabsat uray no kasangupot dagiti anak no
jay di tatangkan na nang maglang apo at ang tulat na may lawang agbalin nga sumurot iti des ni nanang kini das ni tatang no kas jay kapsat tuladan dan tumat no Mildred ni inang mo Mildred tumod iti anak mo ni Mildo ni tatang mo ag Mildon tumod iti ibabaro nga anak na tigamen kabayo mo naling linubyan nan kabalyo niya ta dahil kakapsat iti pangasaritaan ni Bordiana po ket agyam-yaman nakata kayo adaman na po may isa nga inted da iti kalman nga pakasaritaan ti bias ket amok nga sumurat ni DJ Arnel patak mo into no Martes ipasak to dayay na po tay sunto ti mga ngornos mutan talo nga pudpud no nga pakasaritaan ti biag dayto imbasak iti kaawan ni DJ Arnel Takmo ditoy arimpadek iti napalabas kakapsat ken kagayam da kayo po nga nagdengdengag sapay ko maapot saan kayo nga napaspasagidaan iti nagsinasao ditoy no kastaman bilang ti obra inyo papagayam at least inistorya na in share na kada tayo apo iti pasamak ti biag na nga din tupulos nga malipatan daytoy na kapsat tayo nga nagsurat iti tungpal kaano nga tauray no daitim ti maysa nga abot adan tulat ta panawen nga dayjay nga dinait mo kapsat ke mabriak sumngaw to no rumwar tay dara no tay ano no laki di no dinait mo apo iti maysa nga abot talaga nga rumwar no nabutanan ti kaya na mapabutan latan kabarbarang ano hat saan to nga papaubutan ni nanangan di ba alawag naknakim ka no awanti mao nyata maunat sakan na ang naknakim ka no saan maunat ti sakan na ano nga agnanagam dato makakita to tay no agsapol tay dakkel ti balayang na ta makasapol di tay talagang oversize nga super oversize nga balayang tay sud to aji ti pakakuan na ay natay hindi namatay sa sarap hindi namatay sa sakit kundi namatay sa sarap kunanan to dayay na po di ba kusjay Adorski Sales namatay yan sa sakit hindi namatay sa sakit kundi namatay sa sarap kunanan to dayay po Evelyn Domingo Talbo kasto ni katawan yan natin nag-request tayo na po kahit kumanda nga kablawan hello happy watching to Mr. Nya naganan nalipatak din naganan ni Sir Nunez Nomier nya naganan di ayan ti dita Pinoy Home Radio Sir DJ Arnel Takmo ni Sir Nonier nalipatak tay first name nakakapsat ken gagayam dati manapot ti para kata kayo apo nga nakisagsagot dati nag-request tay iti maysa nga sonata padasag man nga patok dati apo dati apo para kata kayo amin sakbay nga nakipatok dati Santa Catalina Balidoy Vergara, Tumam Lorgilda Alonso Palihog Tamayo. Lucio Nomier. Hello to Sir Lucio Nomier. Pasensyakan Sir Jack na hindi ko nakita yung message mo noon. Kaya naalala ko si Sir Lucio Nomier, iti Canada. Kastamet kini Adorski Sales mayat jay linubian Sir na imas. Nimbang nga oras yu ang padak nga buy-buya ko na ni Ma'am Lorgilda Alonso Pareho Tamayo. Thank you kada kayo amin na po nagtinahampay nga naludan na po. Bumabanak no lumigat
Tabasit lang tayo na ludanan ako. Ay di na nga pakitikal man, ay di na minsan nga duwa. Tapos, ay may isang nga consolation prize. Tapos, ni Ezra ka no? Dagiti lang nga buti ako na ludanan. So nga, i-message kayo ako nung bata ko. Daw ko asyak tayo isang Thank you very much for dyan na iti Qatar. Iti napintas na pakasalitan tibiyag pakasalitan tibiyag mo aning ken sapay kumata sagsagpot ka putultuladan ni nanang mo. Ay request ko Lucio Adajayen ni Lucy Spam Lucy Rapanan Rabara. Okay, coming up next po Ma'am Lucy Rapanan Rabara. Kumusta kayo? Amin na po nga taga Santa Catalina, Ilocos Sur. Siguro taga Santa Catalina ni Ma'am Lucy Rapanan Rabara. Kastamat ki ni Marinel Guillermo, ni Crisanto Selin, ni Myla de la Cruz. Kastamat ki ni Baptisma Maria, good morning. Kastamat ki ni Dan Lizardo, Dian Lizardo Valdez. Kayo amin nga buy-buyan. I-close na ko na po iti singing contest kompleto na kon. Ay to kay Santo Selin, happy watching aning. Keep on following our Facebook page. Liwliwag ken rayaw dagiti Ilocano. Grace Quinto, liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agpalo kayo apo no di ka pa'y nakapalo, ipapalo yun. Singing contest ito no Domingo. Iwan na po ituloy tayo galaala ng apo iti mo. Agpalit mo sponsor tayo pa'y. Sponsor na po iti masapul ko nga pararlon uno load. Asyak na isang pita. Ikaw ko asyak na isang pita. Hello, kumusta ka? Dahil yun ti Santa Catalina kakapsat, Waltz. Marieta Rapanan, Santa Catalina, Waltz. Naragsak tirik nam nudakat Isa na yun. Isa lang Grace Quinto. Adors Quisales. Mula Sisi. Yowel Tasan ni Pilion kinakutan dig na Regio. Angelina Cortez. Kabaruan, poblasyon, tamurong, paratong, sinabaan, sudet, kabitaugan, ken kabuluan. Hello po Milagros Alimas Talimoma. Sala tayo manen kamsa Adors Santa Catalina Waltz City. Sagsakot po katakayo amin na po. 95 viewers. Regina Ladesla Crisanto Selin Milagros Alimas Talimoma, happy working
Jaworski, Santa Catalina, Resi Rapanan, Alavara, Agnes Makasibang, Marinel Guillermo, congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Golden Heart ng Camarines West. Manipot yun ni Marinel Guillermo. Kenta napapagtalunan. Kadagiti amin na admin iti Golden Heart Camarines West. Happy watching ka na kayo amin kagalugaran. Kipagpangulwat ni Kia Rooster. Sige, tira, sala. Agnes Makasibang, papalakpak. Bravo. Ay, Jocelyn Olivas Malikay Bajay? Malikay. Olivas Malikay ko na nakakapsat. Dahil di apo ti para kada kayo nga awan iti balabas ng agbuy-buya. Kasi isagsagot apo isagsagot apo iti arin padek iti nabalabas nga iganan apo ni DJ Arnel Tagno iti Pinoy Home Radio manipod iti pagilian nga kwa itsak lang apo ko substitute na. Mga ganyan to ano sumarunong nga Domingo, Martes kon Huwebes, oras iti alas 8 iti rabi, aging iti alas 10 dita Pilipinas, Huwebes kon Martes kakabsat ken gagayem. Dahito iti sagsagot ko kada kayo amin na po nga agbubuya iti dahito nga gundaway, ket adda pay nabatbati po nga 40 minutos, nga panagkikakadwa tayo iti dahito nga aldaw, sakbay nga agpakadanak, ket tapnuhan kayo mo maabakan kakabsat, aguray kayo tay kang kayo iti question and answer portion, duwa, nga pangabakan nyo apo iti preload, isagsagot kada tayo apo iti Facebook page, iti Liwliwa Ken Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Da kayo apo nga OFW, ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo, dita Lebanon kon UAE, aganad kayo kumaapo nga kang kanayon nga OFW. Duwa ka no tinatay apo, di jay panagsabog di jay ditayan ti Lebanon. Ket nagado apo nga naawan missing kung kunada iso nga kakasipay apo dagiti pamilyada dita Pilipinas. Sigurado nga kastunay apo rew-rew dam. Iso nga da kayo nga data Pilipinas apo no adda abroad yo. Pangasiyo apo tahang kayo nay nga agpangpangas. Hanyo ipangpangas dagiti abroad nga anak yo, giti manugang yo, giti abala anak yo kada nya kita tarakon nyo, tahanyo amo no nya ti papasamak kanyami nga OFW apo. Tauray no nagpintas si pagpagnam lang iti kalsada dagayem edi na mabatugam gayam kabsat ke adamo sumabugon dinasabugang kan. Iso nga hanyo na apong kayo na agpangpangasang kayo na agparparayad da kayo apo nga agbibisin nga agpaparayad nga inang giti manang pamilya po dagiti OFW tahanyo amo iti dumandanon kada kami nga rigat no disgrasya apo tauray no kasano ti karagkad mi apo iti dayto nga makikita yo madamdama matay kami apo yad adayom apo kanyo iso nga han kayo na agpangpangas apo da kayo anyo nga ipadaya ipalaud nga may baga nga oy nagpawit tay anak kon tay manugang ko apo nagsidaman ng tao ti lauya ka naglalahok be duwar mon tumatay kwarta mi tayong pawi na bilang ka nga bilang ipakipakita kan dagitay giti karubam dita madamdama dumay umutang ka mo kagpautang di kaya nasawon iparparayad mo tayong pawi da ni malkamait dagiti ka gurgura kon iso nga nagadowon iso nga da kayo amin apo no siya sino da kayo apo data Pilipinas nga da burod na wala po tantanangan nyo mo apong kayo na nga para magkakabsat kang gagayem ta ikararagyo apo dagiti OFW nga pamilyayo ta yadayo da kami apo iti disgrasya ta agtultuloy latang makaawat kayo iti kwarta nga papawi da ta parayad ka parayad tay sikapay nga papawitan na kapay mabupay ampay nga pulos nga mapanjisimbahan nga agpasalamat agyaman na kapo tadaya na ko ti abroad kaya day maputi disgrasya takang karayong makawakatak ti kwarta di kapay may bagang kapay mamangtiti Thanksgiving mass kan para tanak mo nga dati abroad animal kamad Arnold Rieta take extra care kakalugaran ko na ni Sir Arnold Rieta. So nga ang kayo nang agpangpangas kakabsat no ada abroad yo kuna manen. Anyong inoy amudang ada abroad yo. Wan narigat ti napangas ko na dalo Lucy Rapanan. Alaman ang agpaypay so datoy takaduan na dagiti inang dagiti kakabsat dagiti abroad. Bayadak at abroad mo bayadak at atabiyag mo no makiringgor.
Tagayam ti salsalda na ni manong na, ni inang na, ni tatang na nga dati abroad. Ito no talaga nga na disgrasya, sana ibalod. Apo, mga remedyo kayo kwarta, pagbayad ko kanya patay ko, animal ka, mate. Napamumpsagma ni manong mo, ni ading mo, ni tatang mo, ni nanang mo, kakasi nga agsod-sod-sod iti toko beta ditoy. Tapos ay ibayadan dalang dati napatay mo, uno na dadunod mo, no, na disgrasya mo dita Pilipinas, abo pinampanuno nga kakaasin ni inang mo, ni manang mo, nga punas-punas, nga mangungtang ka, dagiti ma'am kada serda, kadagiti am-amo da, tapno lang ada maitid mo, nga maitid nga kwartayo, iti kada bulan, nagtapos, samantala kasta ka mo lang, chill lang sir, kuna ni Mary Chris Torida. Iso nga, mo na iparamag nga gawawat ka ti pawpawit kada na masidsida yu bagagampay lang mauyong no di kagpamangtid mo lang masudutak no kasjaya po so nga tinapangas bagi nang tumula po iti may sagmak nga konada so nga kay pangpangas da kayo apo nga dato nga da OFW na dita Pilipinas kas tama po dagiti OFW nga datoy. Ala po, agkwa kay lang, simple kay lang apo, kararag tayo kunak ta OFW na kumait, hantay ka apo ang disgrasya, kun may nayon ti panagbiag mit ano makita tayo tumot lang apo dagiti pamilya tayo di Pilipinas. Di ba? Da kayo nga OFW, wun saan? No, nyo pang panunutan tayo kasi siyempre pangas lahat laman, sulat picture dagiti sweldo mo, di ka magpautang, kakasi na ang mga ibaga nga ag-sponsor ka man ti dua gasot nga bakit di ka pay mangted sa picture iti agita hadhadiyam ka daglalaok nakaimimot ka nga rod dato iti kung kunada nga pangas nga OFW adama mo ka po nga OFW ti London nga po perme nga sila kabanangan gayam sakit tulok bay karina aming ikarina amin dita kwa ikarina maamin na po dagiti mabalin ng maikari babag katanon dati nga tao siyempre ikarina amin na po dagiti mabalin ng maikari siyempre masakit tulo ko kagiti kakabagya ka po digiti apo nga taga Dubai, London amin na po nga yan man tisulit tilubong dagiti napapangas nga tattao kakabsat kung gayem alagsagana kayo nga niti apit yun dahil po agati chismosa kakabsat. Tama, haha. Ado, kasta sir ko na dadik paiso, nagrigat ti agkarkari. Kay karkari, no anyo ikari-kari, agkari-kari kayo kanyak nga kagurak. Narigat ti agkari kakabsat, siyempre, aludang kayo no bibigat. Alam mo, damdamang kabsat, nagadong agchat kanyak. Alaw, unayin ka rin mga aludan nak, sir, apo ko, ading, hanam mo nakababa, siyempre, gaywan nak pagkitiputot ko, aglalo na tatabako ni mami, ngumno na nga bakati 50 ka iludang kanto, ang kakaumarintar, tautang ko, adan tulatang, may kanak ti time ko, ta bumabanak, paimot, akas jay lang mo't, paisumot nga talaga ko na, so nga, no, daman utang ko, dagiti naloloda, hangko nalodan, apo ko, alam, anda nga karkaryaran, nga chat, tapos kumiskulan, tano lang mapansin ko ida, agit animaleng ko na amanin na duman, so nga, dahil apo di para kada kayo nga kakatawa, kung na manin nga kakatawa kayo na po nga wanti labas na. Hi Lucia, nakabahelta, happy watching manang. Basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako
Dahil po iti para kata kayo patasa man dati nga kanta na mo kakabsat ko na agkyo agpalakpak kay lata na po nga 73 nga viewers. Tahan na ka na lang agkantawan. Saan ba aabot ang iyong pangarap? Anong naghihintay sa iyong bukas? Sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw ang sa iyong landas. Karamay mo ngayong luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa ay hindi tuluyang na magwawakas. Sasapitin ang tangi mong pangarap. Esperanza, kahit pagkaibigan, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang magaganap? Esperanza. Kayakap mo ngayon luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasabitin ang tangi mong pangarap. Esperanza, kahit pagkaibigan, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang magaganap? Esperanza, kahit pagkaibigan, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang magaganap? Esperanza. 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 Dahil kakabsat iti Esperanza ang isagsagot ko kadag iti amin na po nga OFW. Tasino ti bagbaga Esperanza po dito? Ida kayo nga OFW Esperanza tinagan tayo po nga Esperanza kada Esperanzo. Dahil po isagsagot ko kadag iti amin nga OFW nga agrigrigat dito ya bro. Tadanto kanu pa lang. Adanto gundaway kanu nga dagiti ti init ka sumingising para iti masakbayan tayo apo nga OFW. No, agrigrigat kayo apo iti daytoy nga kanito, agrigrigat tayo kung nakumatauray siya kagrigrigat kami kini Mami May. Adanto mo lang apo panawan nga medyo agnam ay tayo kakabsat kang hangin ganang-gana rigriga latang kakabsat danto mo lata tempo nang mga baktayo ti euro milyon no loto dito ya po abroad. Kasapay ko ba ito mga abak kayo ti euro milyon, siyak muna nga pabaratuan nyo da kayo nga OFW, tatoy no mo tibiyang, talaga nga nakurapay, toy no mo tibiyang kakabsat ken gagayem, di ba? Da kayo po nga mga abak iti euro milyon no loto, siyak mo nang panunutin nyo no ko tayo, siyak may isa po nga mga karkararag nga mga abak kayo iti loto dito abroad,
No mga bak kayo akarin ako, laglagi pindak sakti mo natin nga pauitan nyo, kakabsat kang gagayam. Mayat kayo no saan? No madiyo kayat, ikararag ko nga kayo mga abakan. Crisanto Selin, kakatawa da po kakabsat kang gagayam. Alawon, thank you very much kada kayo amin nga aguybuya para silang agrigrigat tayo kala ni manang Angelina Cortez ket dagiti padak nga agrigrigat kakabsat daytoy ti para kada kayo amin nga dapay nabatbati apo nga 22 nga minuto sakbay ngagpakada to no motibyang isang sagot ko daytoy nga sunata kadagiti padak nga OFWs nga agrigrigat iti daytoy nga alal daw. An-anusan tayo ako tinigat tayo OFWs. Hi Nancy Bilog Marukin, happy watching. Crisanto Selin. Minsan nga ang panag ko'y tuyog ta, napuwanan pinaragsak ka, tas nawang patinggana, ulo sa tiyak minamama, ipagsinaan ta, tulwag pinag patingga. Hi to Joy Saludares. Ay ingat marit na Pirabi Yang may Kaya kiti admin ko. Kaya dressing admin. Patukan mo man tayo sa kritis yung answer. Panpanulute An ano sa Hi to Pera Bell. Hello po. Gandang gabi. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Bayan ka Hi to Pera Bell. Tandarika Yang may sa Paglago Kainit Narin ka nung maminsan Hi to Ma'am Perlita. Aglipay Manchasa. Siguro ating DJ Roderick Kagantumet. Baraton basta ikaralag ko nga mga bakang. Hi Marie Cristorina. Condolence to different family katagiti na disgrasya po nila Lebanon nga Pilipino nga duwa nga natay. Kasama katagiti missing. Condolence po.
Joy Basilio. So na, same summit Pinas ko yun in Malaysia. Kita MJ Paborito Posing at Min, Sir Mata, sino dati ni Maribel. Tayo tinapot para kada kayo amin nga OFW, agsak sakripisyo, iti rigat kenamay dito ya abroad. Ay, Angel Bird, I love you, ati po Perlita, aglipoy machas. Hello to amin, Deli Pinol. Ay, to Ma'am Flor, Abelia Borde. Happy watching, katakiti amin na po nga ma'am concerns. Happy watching po. Happy watching to all, Madam of all Filipinos made and abroad. To all of you, thank you very much for always watching our program. Liwliwakin rayaw dagiti OFWs ng Ilocano, Sir and Ma'am. O sino ti OFW nga madamang agbuy-buya iti amo na iti daytoy nga gundaway kakap sa ichat ta. Awon kiti taraton nyo, wano kiti alaga yung ube. Ibagayo tinaganda ta, igrit tayo apo di tangata. Nang nagaro kiti papagat nga ayawanan nyo nga makabasa, nagbuy-buya, ayan ni Angie Alamo. Angie Alamo, ayan natin ay anak mo. Kasama tatay ni Borday. At taragan na nga bakot. Amin nga taragan na nga bakot nga makabasa, ibagayon na nagan na tayo i-shout out tayo ako. I-English ko. Hello to Grace Talbo at yan eh, Babeski Babes. Hello sir, na yung bangarami ko na ni Babeski Babes. Kaya po yung kakapsat nagadungag naka-light. Nga buya-buyaak. Maulaw to yung motive yan. Happy watching from Malaysia po na ni Grace Tolio. Hello, naka-live ni Sir Dimple Garcia. Ati question na, abangak. Ati question na ko kunana ka. Anya iti naka-alalas nga regalo dagiti Chinese nga regalo ko nada. Badi ka no ti kay papanan na. Amo ko, in Google ko di kalman. Hi, Melibika Rona. Enjoy. Padanan nyo, kalpasan tayo nga sunata kakapsat. Idit ko na po iti muna nga question and answer portion nga pangabakan nyo di 50 pesos prilot. Hi to Raymart Alcantara Aleste Martinez watching from Taiwan sir. Adorski no awan sir awan kamet nga itatadita nga diniliwliwas. Hello there, Lucio Rapanan Repara, Gilbert. Lucy, hi Lucy, manang Lucy, ading Lucy, Rapanan Repara. Damdamong sa tagbuyat at dito maulawak Mildred ko na. Hello ate Grace Tolio, ko naman ni Angel Bird. Kaya po nga data Cyprus, dagita data Milan, Italy, kastamat dita France, dita Kuwait, dita Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Dubai, UAE, ita Lebanon, kastamat apo dita Kuwait. Dito kita apo karubak dito Spain. Dikita data America, Hawaii, California, USA. Hello ading ko, Canada. Nagitita tapo Pilipinas na ipag mga rabiyo kakapsat kang gagayem niya tinsin tayo apo. Kasama kini Agnes Makasibang agyaman napkin ka sir. Niya ko na at ka mamang liwliwa kada kaming OFW. God bless. Pakablawak man di ka nakam sir ni Maria Eloisa Molina. Hello, ang kanakang kasinsing ko, Raymart Alcantara Aleste Martinez. Hello kasinsin, Eloisa, Maria Eloisa Molina. Ayaw mo abroad din na may chat namin. Kasinsing ko, Raymart Alcantara Aleste Martinez ni Maria Eloisa Molina. Hello, Eloisa, happy watching, kasinsin. Hi to Margie Diaz, sir, napintas ta kanta OFW liwangat dito'y
liwayo ta liwatay garot kakabsat. Nga medyo medyo nasakit ti rusok ko tatay bigbigat kakabsat ta aginawaksa. Kapigsa nga aginaw ti lalaki nga kunatatan nanganganak ti mangga di kalmang ka. Ala na sakit ti tiyan. Adya ka mo ta aginaw naksamot tan ta kuna daw muna nga talagang umuna kami nga aginaw ti lalaki mo yung post ko. Post ni mami may intag nak ti kalman nga nagmodel nak ti mangga kapsat mga nak ti mangga nga adda bugong na nga ramang. Nagimas ti alsum na. Makapatubog ti dila, makapatubog pa yung baba, animalan. Hello, Crisanto Celis yan, adag dito yung Hong Kong. Ti amo ka sa, apo pa nga si kayo, apo no makita, apo yung tawag ka po, anda nga mabuyang, anda nakapalong agla-live na, karya at dagitoy. Kukunada kita yan ti comment kin ni mami ko, alam mabuo niliwliwa, kung nuliliwa, nulala babae ka no liwliwa nulalaki mo rayaw poko no singinan niya tatayom di pa liwliwa ko na rayaw yan alam maka aywan na puti duwang ubing nagtutulong na dito nga putod ko dito yan sa agawang kami minti liwliwa ko na rayaw kin ni mami ay haanan ipugsit ko at jirwara na nga ipugsit yun di ba ay sa Wamer ka de la Cruz kakabsat ka gagayam manjak kayo tagaywan tubingan. Ayun, baka ginaw naksabot ng mami apay kayak takki mangga. Dumang ko dyan kaya mga manti mangga ko naktikal ma alas to ildekan ni Suna. May sama ni Maria Aquino nga doro. Ay, adali ada Maya Erika yun. Ang Maya Erika tinagan na no babae. Liwliwa na mga nagan. Hanto nga pulos nga makikabit kapsat ken kaganyem. Di ba? Liwliwa. Kadasan nyata. Cherry Sotelo Acosta kamanam. Kaya jukon saan da kayo apong lalaki nga dasawa na lalaki nga talaga ti aginaw tanapadasak ti naginaw kini jam lalapok sakitak nga makatakki na nga makaisbo nga saan bumara na nga lumamis nung sa iri na ti aginaw po sa nagdulo-dulo agpaiso agayam nga kunada no aginaw ti lalaki umuna. Siyempre, duwada kami nagganas kami ni D.A. Di ba? 7 day tapong anak online. Siyempre, lalaki nga muna tayo aginaw kakabsat kagayam. Makataki na nga makaispo nga baraang nga lamisin iti aginaw nakini dyan. May isang Domingo. Tapos tayo diwang ka, ang mga agregla ni mamin, ala na, ada kami nila gumera, gatang kami nga, namindua kami nga naggatang ti test pregnancy test, ididamdam mo tinesting me. Ala, dua raya na, dua nalabak. Gimata nga manin. Ala, dua lang tatiraya na, anong paiso, nga naginaw na kayo muna mami sa kasi kati naginaw. Di at dyan Derek me, made from La Gomera, Spain. Love it ko na ni. Si Nalo Trevor Joe. Balibaliwan nyo, balibaliktado nyo ito ko ito nagdagan nyo. Hello? May urita. Hello mami, di pa kusko? Nagrigat ako taginaw. Nulak na babakutan, babae din nagrigat taginaw. Kung na ka nga, hanak ka pa uprosan na ginaw. Unak paiso ko na ni Crisanto Selin. Alaw, dulog ka kapsat nga, bigbigat nga. Timang mga napo, kumusta kayo? Naimasi-basida. Nalaing kayon to aming kakabsat, ninang kayon to aming kakabsat ka nung mabuni, liwliwakan. Liwliwa lang hangan nyo ka di nga, ikararagan na po nga darayaw na tawag kaya, na po tagaywan tubing. Nagimas tibiyag mikin ni mami nga maturog kayon. Nung kunak ka dyan kini Edwin nga maturog dalatan na pa. Samantala no, daw bingiyek. Nanay, salasalam sinalit. Botos sanglay kung kunam di dyan nagsasalang alas 5 parbangon, alas 6 parbangon. Nagrigat ni tatang. Ni nanang nga napuypuyata nga nagpasuso kini tatang at pasusun tupay kung tayo ubing animalon. Ay, nakaistoryanak mananapot yung lalaok, si Kati. Rod, imo na nga, si Kati mo na nga, way, lalaok ka busing. Alam, pay sumay. Tay nanang, at pasusok kong tay anak.
Tapos pasusunan to pa iti tatang. Sanan to pa kanon ti saba. Gata? Mangan to pa iti saba ni nanang tandan naman. Ga nagpasuso ko ni tatang. Kasam? Hello, kada kayo amin na po nga OFW nga kakatawa. Ay, loko ka na yung kanya mo pa ni Angelina Cortez, di ba? O, dahil di kaya tanyo. Dati di kaya tanyo no, live na kakabsa ko talaga nga anginin na katachan nyo, ang karautot kayo nga patak. Amoy no kalampas ko ako nga nag-live, utot nga utot. Mga ini-edrik nung ako, ho? Gas ko kung na-jubing. Siyempre, katawa na nga katawa, ilig na nga lag dito. Siyempre, anginin tityan ko, agalag. Siyempre, utot na nga utot. Sir, may sapay nga kung mga baring babae ko nang ilansti ko, mandya kayaton. Tani mami, di naman kayo ka no? Kaya no si kateksi ko papi won, no saksanin. Kung ano naman di ba, batamon. Di ba? Kakatawag. Ay. Kaya sakit. Ay, hindi kaya tan nagati OFW apo ta. Uray mo kasano ti bamban no apo nagati OFW nga nagmalmalam. No agbuya da apo gati live ko. Ala kadalata may sa apo nga pagkakatawaan nyo. Angel Bird. Good evening ko na nalpas ti anak apo manen. O tadi aganak kalaro doon, madam na mag-asawa ko ti apo manen, agaiwang kanto manen. Apo, gidodoron-doron na manen iti karitonan nga idoron-doron mo ta kalsada ang kasdyan, kaya ito mabayin ako, lakaya ko. Aganak naman tayo, lalo lalaki ti putot anak niya po, putot ko. Tapos agasawa daw. Narigatan, kakabsat ka. Hey, sila to babes, Lucy Raparan Rabala. Okay, tam Rabala, lalokan, no, sakit tayo. Tiyangko, sir. Madam na magutot kayo. Bayat maya lang apo, no, agutot kayo. Baka narigrigat, no, agutot kayo. Utot lang hang utuguan. Happy watching po. Kuna na. LB Kamate Villar, Angel Bird. Kumusta kayo amin na po nga? Agawan tilabas na. Hello, good evening. Kuna ni Grace Tolio. Kasto may katawan ni Nicole Bertran. Kasta ka ni Angel Bird nagrigat ngay pusing tilakay. Supay. Po problema ti asawa na no kasano kano ti pangipusing na kinilakay na kunakot ko ikamti sili na kunak di ikamti sili na tay tanada nagistorya kanya ikamti sili na ko nakita nak dati nagistorya ko tila bagbagamot ni kat sili na nga tinagasang gisusok kirayatan na mo gayam tinagasang tanimal nga lakay kunana di kapilitan nga nagsusuma din takayatan na mo tinagasang ikamti sili na nga nagasang kunak tumagal sinangat na tila ibagbagamot ibagam nga ikat sili na. Hindi na kasasili na kinayatan na kuti nagsusong tagayang favorite na tinagasang animal. LB Kamate Villar kagamsat ka gano'n. Highlands to Ponds ala. Sir kanta kalatan request na kumatay hey Jude Iglesia. Madinak makakanta po di English tama ko anak. Nyahaha ko na nawan. Ini ka na kanusiling pag ka na sili. Tapos di sumagal ng aldaw ko. Dila bagbagamot nga madi nga may pusot nila kay ko yung nikaktisili na nga nagasang ko kaya tanamo gayam tinagasang di mas lalo nga nagsusukon ti susok ko na tila ka tay nang ibaga ako, di ba? Favorite na gayam tinagasang di mas lalo nga sinusong na. Hanggang nga may puspusing awan met di paguntugan sir ko. Buti paguntugan ko na to. Talaga nga palaban na po dagiti OFW. Eksakiman ti dyan ko na po. Aguntuta man ni madamdaman. Yes, yan na po dali. Tiga po tayo ayatin kay. Sagsagot ko kadagiti amin nga OFW. Kastunay ako ti ilog na. Kakatawa mayat ti show you ko na ni LB. Kamate Villar. Alaman ang kati kan tumagamin nagbuy-buya. Da kayo kami nga chismosa, no anya ti ibaga dagiti pada yung OFW nga pagbuyaan nyo, hala kami nga may samot ati pagbuyaan nyo. Ikang kay titip na, no dahil agad atay, no dahil live streaming nga po nga basit ti viewers na tagpapa-question di jay kayo, nalaka kayo nga mga bak iti prilot. Ngum no ti pagbuyaan nyo, dagiti pala nga nga bag agati 500, 400 ti viewers na, handa kayo unay nga pampansin di jay, ang kayo nga mga bak, ado kayo nga kukumpetensya. No dati live streaming, tato ti pakapa-question na, dito di jay kayo agbuya, ado ti tsansa yung mga bak no ka. Ipa-shout out yun yung nagnaga nyo, nagado 40 limagasok nga buy-buya kas jay.
Tapos nagpa-shoutout ka tinaga mo na mo makita tala nakapaspas ang pangato di comments. Iso nga ditoy kayo nababasit iti viewers na sayo i-chismis. Oy, kita nyo ajag live streaming DJ nga liwliwa kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipod iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, iti Canary Island, lugar apo dagiti Espanyol kunayo. Apo nagmayat tag buya kadagdeng naglaingag pakpakatawang ko uray na makaut-utot no kas jeng agis istorya tag lalaok kunayo mo ta ipakat siyo tingin na lang yung chismis kadagiti gagayim nyo tanong may dagpalo ko nag-like iti dahiti nga po nga Facebook page iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Nairanta po ato yung page ngayon naramit di kabsatyo nga may isang OFW manipod ditoy Spain. Ilang tayo na liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Denggin nyo lang kung nabasahan nyo adyo ko po agay kanay title na nga liwliwakan rayaw kunana. Samanta adaya mo at pa-title nga page nga liwliwakan rayaw santo iti basbasa na paspasangit hang liwliwa da jay anuk og sangsangit iti agpapanag kunana no kada nga programa kakapsat. So nga syempre no kas iti title na masapol nga naragsak dagiti viewers tao ray nga patpatuloy mo apo oy mamati kayo apo nga numabatulog ko makautot o makautot na kapo numamatulog agad ni mami may so nga numatulog kayo tamayat ti ilugan nyo apo madamdamas alok kay ngalok madamdamas rumuwar kita angin to makatulog kayo makautot kayo maya lang nawan ti kaabay yo apo dita nga agi idda no Tano da kaabay yung kapilit abakay kung tara na ta kaabay mo lang utot ka mamatulog ka ako ba iso kakapsat makaututak na makatulog ka kung alam mo yung baglago na nanangagot to nga maturog. Ay kakapsat ken gagayam nagoy kaya po ikang kaya po Angel Heart ilek ko ken ka ko na kakapsat ko labo jak pailata jak kaya tita ti Emmanuel Tito Laden alawatan niyo apo na makautot kayo na maturog kayo takababay mo takakaidayon nila kayo ngam agas ti utot kano kakapsat aji utot kano agas di ba kasjay ti kwayo sang anyo na ibawin ano agkayda kami kini mami ta kwa mututak ko kasto na ririnahan ka mga riri mami ta makiang angot ka la utot di mutot ka mata numaangot ko kunako agasam bagan at siya nga liwliwa bag laingin sir adakan nga liliwa nga OFW ko lain baglagi dita awan kabaykon ko ni others kisales so karon so nga no napalalo apo ti elokyo kat katawa yo simrek ti angin ito no maturog kayo agotot kayo di ba napalalo ti utot ti maturog yan siya napalalo ta agotot aman napatasa man o kita nako utudan ni malada mo kaya agotot ko ano ko talaga kakapsat no kaya iyo tanong mapanood na kanyo apo nga makautot kayo na matulog kayo tayo matulog kayo makautot tayo i-record yo kakabsat kong ganyan panyo ta cellphone nyo tayan tubo iyo tapos i-record mo unton bigat i-rewind mo nakautot ka gay matulog kakabsat kong ganyan di ba di ba 62 kuna ni Kaliba Menchi Bromeo Mary Joy Basilio kasto na da apo dahil di apo ti para kada kayo apo nga kakatawa i-record yun dito utot yun apo tanong mapanag na kanyong agutot kayo nga mamaturo love me with all of your heart that's all I want love me with all of your heart or not at all promise me
Masibang, Angelita Cortez. Ako, uday tamang, sunod mamayata, matiraan. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. So ayan, maganganasan kayo apong agbuy-buya iti dayto nga kanito. Dadya po iti para kada kayo, love me with all of your heart. Nga isagsagot ko kada kayo, amin na po nga OFW. Tapno lang nga po napintas ti rabiyo, napintas ti panagring yun bigat nga nakausem nga kang kanayon. Makaisasadot nga magtatrabaho. Para kagiti amin nga barbaro nga simbre ka po iti dayto nga page. Happy watching kada kayo amin. Amin nga barbaro po nga simbre iti dayto nga page nga nagpalo. Thank you very much. Isagsagot ko po dayto nga sonata para kada kayo amin apo nga baro nga followers. Hello to Jay Pariñas Palma. Pakablaw man sir ko na ni Jay Pariñas Palma. Hello. Kada kayo amin dita kway. That is what I do now that I found you. And from our far, everything is thinking they're not around you. And in the night, I could be helpless. I could be lonely, sleeping without you. And in the day, everything's complex. There's nothing simple when I'm not around you. We miss you when you're gone. That is what I do. It's got to carry on. That is what I do. Karapok-rapok ni Sir Dan Langgaman, naka-online ng kakapsat ken kagayem. Hi sir, kunang kiti liw-liw wakan rayaw. Nagiti OFW skin. Ayon to Jong pela solusyon sa riyan no lagat tingin. Onto my hands, I feel I'm sinking, sinking without you. And
pamilya ni Auntie Manzano and ni Connie Manzano ni Happy. Thank you very much for watching, Auntie. LB Kamate Bilyar, makapabang ko na nagyaman naman ng ganda naman ng song, sir. Community Doris Eileen Agate Bilyari. Kakabsat ken kagayem, nasakit man to nakim ko kakabsat nga agpakada iti daytoy nga kanito, taon nakpay ng TWT question and answer portion nga kapilita rin ako ta aginananamot ng kakabsat ka nagadugiti ag audition. Daytoy na po iti maudi nga sagot nga bilang isagsagot ko kada kayo apo. Tamaban nakmo ti jayan ni DJ ni Sir Dan Langgaman kastamat kin ni Sir Dimple Garcia agsungbat makiayam na mo di jay tabarbarang mga bakak di load wono kas di atay pa premium mo dito'y programa ko. Nagasam dat wais silumen. Nasyak ito'y awang pagdanagang kasang sarita daytoy ladawaw ket kada awag mo. Hello kalagi hi to Glenn Lee Lizardo kastamat kin ni Umbay de la Rosa Pascua Blue ni Angel Bird nagkatawa. Lagi di mayat ako nga sponsor iti singing contest nga para Aprilo. Alakar kay mababay na po nga mangi pagang sponsor akti. Dua gasot, sa gasot, upang gasot, 5 gasot, kunayo. Okay lang. Hi to Joyce Malbayo dito. Bye sir, ready po nila see you soon. Babay na kita ito po nga sonata. Ayan ko na po iti agpakpakada kada kayo amin papagayam na nga OFW ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo iti daytoy nga kanito tilang may bagak kakabsat kin gagayem agyaman akin ni Borgiana dita Qatar tinang kita po iti may isang pakasarilang tibiyag na tilang mga bagak kada kayo amin na po aganad kayo nga kang kanayon. Keep safe everyone. God bless you all. Da kayo nga OFW. Kastamet apo dagiti kakalugaran tayo, pamilya tayo apo di Pilipinas. Manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. O danak apo di Spain, awan nak di Pilipinas. Manipod apo diti lugar dagiti Espanyoles, Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuy ading manong pagayam yo ading yo iti tangatang siyak apo ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina tinagbalin nga timon iti daytoy nga programa arimpadek iti napalabas babaen ken ni DJ Arnel Takungo iti Pinoy Home Radio Kuwait City. Ayan ko na po nga ibaba iti bandera daytoy nga Facebook page programa tapno aginanana mo tanapo ko nabandugdak sa agut tuta manin ditoy sakit ti tiangko to dagdo makaabsat kinayam takayamin na po nga nakipagpaset iti daytoy nga programa di aman ang unay adyos na kada kayo amin iti awan iti labas na dita kayong ditoy nakmatan akikita tayo apo into no alas 8 into no Sabado iti Rabi tayo i-present ko apo dagiti contestant iti singing contest para into no alas 8 ti Rabi no Domingo. Kada kayo amin apo nga napili nga contestant para into no Domingo. Dagiti balin nga apo nga board. Sino apo ti mabalin nga judge, pabalin nga ibagayo kanya, judge na mamanong ko nayo okay lang. Dagiti mabalin na po ang sponsor, ibagayo lang kanya, i-message lang. Ken close na po dagiti maki-contest na kompleto na po ti contestant. Da kayo amin apo nga wanti labas na naimbag nga Rabiyo, naimbag nga aldaw, naimbag nga malem. Ken nagasat nga aldaw yo amin na po. God bless po. Keep safe everyone. I love you all kapag sapsat. Love you all. Manipod ditoy, Spain. Santa Cruz, Tenerife, Spain. Bye-bye, bye-bye. Kuna ni Glenn Lee Lizardo. Bye-bye. Chup, 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 chup. Kuna dam.
Bye-bye, kakabsat.